विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्षाच्या आमदारांची महत्वाची बसका जातली। विरोधी पक्षाच्या सगळ्या आमदार जे आसा ते एकठांय येवन जो निर्णय घेतले ताका आपलो तेंको आसतलो। तशेंच लोकांच्या प्रश्नांचेर सभागृहात आवाज उठोवपा खातीर विरोधक एक संघ भूमिका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले। टेक्निकली जरी चोयल्यास आज एनसी एक कमिटी आसा। आता व्हेन वी हॅव अ कमिटी बेसिकली कितले लेजिस्लेशन जावपाक जाय with regards to legislation, when we say with regards to the minimum number of days, they have recommended कि minimum number of days for an assembly below 70 and below should be 50 days. If we look per year, 50 days per year. आता this commission has recommended, although it's not binding, but it is a minimum requirement. आता 13 sessions झाले in the legislative assembly over 4 years. That has been only 98 days. 98 days for so many years. आज जरी तर हेजेर विचार जरी तर तुम चोयल्या जेन्ना स्पीकर म्हणटा 30 दिसा जावपा जाय वर्सान मिनिमम 3 दीस मुखेलमंत्री म्हणटा पुरो हे जरी तर चोयल्या दिस इट सेल्फ इज एन इन्सल्ट टू द पीपल ऑफ गोवा। 3 दिसाचे सेशन, दिस इज अ मॉकरी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ गव्हर्नन्स। या सरकाराक अकाउंटेबिलिटी नाका। एक सांगपाक सोदता, वॉट एवर डिसिजन इज बीइंग टेकन बाय द ऑपोजिशन MLAs, वी विल स्टँड बाय